disadvantage kami ini kalau advantage Uji kita advantage. ke advantage kita ke kembali each point dia kunu prime minister yang terikam kejeng Arab ke beduk bekerja kejeng IA ki bubun ki kau bubun ki ngan batai syuk lagi bubun ki ege mo ala si pi tepa kum ki bread on the press menta kampat dei ke por kasusnya abet ha parti dari ka parti ki ibet ngalong lak lo di roi ka debi ha parti ngan nyai train menta ka parti dari ka nyala ade ngan nyala ki biru ngan haba de tris menta parti maba sin maga al parti menta hi nga raikut ba I will be in the party till I breathe my last. Kata orang perkataan. Dia kata ngana sujuan meta ngin hab ikran ke parti. Ke syong ha parti ke kampung lain.